شاشة تایبەت بە ڕۆژاوای کوردستانی و سووریە زلاوە عەبدۆزی جوارە پێشکەش بکەم و ئەوژی سەرنووچەنە. لە باژارێ کوبانê ڕۆژاوای کوردستانی مالباتên girtiyan daxwaza diyarkirina çaranivîsa girtiyên xwe dikin. James Jeffrey şandeyê Amerîkayê taybet ji bo Sûriyê dibêje. Armancên Amerîka û Tirkiye ji avakirina navçeya aram li Rojhilatê Çemê Feratê ji hev cuda ne. Vasîliyê Nîvîn ziyanûnerê herdemiyê Rûsya lê netewên yekgirtî ragihand pêwîst e mafên Kurdan di çarçoveya Sûriyayeke yekgirtî de li ber çav were girtin. Akademîna Sê Kurd Omîdê ya Cîoğlu ragihand ku Amerîka û heftê welatên dî wê piştevaniya serxwebûna Kurdistanê bikin eger were ragihandin. به بنای هاتن جشن رمضان سرکردایتی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سردان مالباتین گرتین سیاسی و شهید و برینداران کرد. به بنای هاتن جشن رمضان سرکردایتی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سردان مالباتین گرتی و شهیدین کردستان سوریه کردن. ده شاندک جه سرکردایتی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سردان مالباتین گرتی و شهیدان لهولیری و دوروبری وی کردن. دوان سردانان ده سرکرداتیا پارتی تکزی لسر قربانین جبو کرد و کردستانی کرن و دازانین که ده خوینا وان شهیدان ببن ریا آزادی و خبات و تکوشین جبو هوالین پارتی و همی آزادی خوازان حتی که ملت کرد بگهن مافین خواه یه نتوی روا شاندا پارتی هولیری پیک دهات جهر یک جه دکتر عبدالحکیم بشار اندام پولیت بیرو پارتی برپرس گشتی رخصنا پارتی لهرما کردستان اندام کمیته ناوندی پارتی دموکراتا کردستان سوریا برپرس اوفیس اجتماعی پارتی سید عمر و اندام کمیته ناوندی پارتی برپرس رخصنا پارتی لهولری دکتر احمد ملک هر وها شاندک ج سرکرداتیا پارتی و برپرس رخصنا پارتی لدوروبری هولری و اندام کمیته ناوندی پارتی سرحان حسن و اندام دسته شیورمندی یا پارتی مراد سردان مالبات شهید و گرتی و کساتی اجتماعی لکامپا قشتپجی کرن جعلی خوا اوفیسا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لکامپا دومیسی د جشن رمضان ده پیشوازی لپنابر روجاوای کردستان کرن و جشن لهف پیروز کرن و وینک نیفچروان برزانی سروک بربجیر کری یه هرما کردستان پیشکشی محمد امین عباس اندام کمیته ناوندیا پارتی هاته کرن و برپرس رخصتنا پیشمرگه و اندام کمیته ناوندیا پارتی حاجی کالو برپرس دزگاه شهیدان کریم میرانی سردان مالبات بریندارن پیشمرگه روش کرن جعلی خواجی ده روزا یکم یا جشن رمضان ده شاندک ج خوجهیا گرگلکی یا انکسی و به سرکاتیا خلیل باودلو سردانا گورا شهید پیشمرگه هاشم سید عبدالقادر لگند ارعور کر گوتنک جعلی سروک خوجهیه و هاد خواندن تیده بحثا دسوزیا پیشمرگه جربازا برزانی رو قهرمانیا پیشمرگه لسرانسری سینوری کردستان و رولا وان ده رزگار کنا خاکا کردستان ج تروریستان هاد کرن ایرو مالباتین گرتین کرد لجمع خصنا تروریستیا داعش خو نشاندانک لکوبانه کرن و داخواز دیار کرن چارنویسا گرتین خو کرن گروپک ج خودان گرتین کردان کو ج سال 2013 و لجمع داعش گرتین لباجار کوبانی خو نشاندانک رک خست و داخواز دیار کرن چارنویسا وان کرن او خو نشاندان د مجمر 11 سبه لمیدان بناوی جنا آزاد لکوبانه بریوچو به دروشمن کردی داخواز جریو بریا پیدا کرن کوچارنویسا رواندین وان لجم داعش دیار بکن او دمک مالباتین گرتین کوبانی هلمتک بناوی ام گرتین خود خوازن رابون و دنابرا دم و دمک ده خو نشاندانان دکن و دنگین خو بلند دکن و دگهین آلیم پیوندیدار و داخوازا گرتین خود دکن جیمز جفری شانده امریکای تایبتش با سوریه دبیجه امریکا به ترکیه را آواکرنا نافچه آرام لروجهلات چم فرات گوتو بجیان دنه دازانین کو آرمانجین امریکا و ترکیه جو آواکرنا نافچه آرام لروجهلات چم فرات جهب جودانه شانده امریکاش بوی سوریه راگهاند کو او دزانن پیوندین برا یپاکو پاکاکا دهیو اف چند جهینا کوکیه برا امریکا و ترکیه ده ده هفدیتنا كده القلمة البرا حريتيا تركي شاندي أمريكية تايبت جبوي سوريا جيمس جيفري قوت كونا كوكيا أمريكا بتركيا را تكاليا أمريكا ببيادر وقوت كو أمريكا بتركيا را نفچه آرام لسر سنور تركيا أبابكي
جێفرێ سەربار کرد و ئەو دەزانن پەیوەندینە بەرە پەکەکە و باسکێ خۆی یەپەکەدا هەیە پێویستە ئەv ناکۆکینە بەرە ئەمریکا و تورکیا دەوەرێ چارەسەرکردن شاندەی ئەمریکای تایبەت ji بۆی سووریە ئەشکەرەژی کرد و چارەسەرکردنا کریزە سووریە بتەنێ درێە چارەسەریە سیاسی بەتێ چارەسەرکردن لە گۆریک و جیمز جێفری دەبێژێ ئەمریکا بە تورکیارە ئاواکردنا ناوچەیە ئارام لە ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ دەگوتوبێژیاندەیە دەزانین و ئارمانجێن ئەمریکا و تورکیا ji ئاواکردنا ناوچەیە ئارام لە ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ ji hev جودانە وەکە کوشاندەیە ئەمریکای تایبەت ji بۆی سووریە ئەشکەرە کریە ئەمریکاش بۆی ڕێگریکردنێ لە بەگەڕەداشێ دخوازی ناوچەیە ئارام لە ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ ئاوا بکێ و تورکیا ji بۆی دوورکردنایە بەکە لەسەر سنوورێن خۆ دخوازی ناوچەیە ئارام ئاوا بکێ جێفری دەزانین و ئەمریکا ji ێریشن ڕژێمە سووریێن لەسەر گوندەواری ئیدلبێ و حەمایەتێنە ئەنجامدان دڵگرانە ji ber êrîşên rejêma Esed li Idlibê wê bibine sedema peydabûna pêleke penaberiyê û karesata mirovî Di dawî de Cêfrî got lêkolîn derbarê bikaranîna çekên kîmawî ji alîya rejêma Esed ve li dijî xelkê sivîl berdewam in û eger rejêma Esed çekê kîmyawî li dijî sivîlan bikar anîbin Amerîka wê bi tundî bersivê bidê. واسیلی نێبێنزیان و نەرێ هەردەمیە رووسیا لە نەتەوە نێگرتی ڕاگەهاند پێویستە لە بەرچاوگرتنا ماف و بەرژەوەندیên کوردان ددان و ساندنên çareserkirina krîza Sûriyê cihê giringiyê bin di heman demê de welatê Rûsyê piştevaniya yekparçeya xaka Sûriyê dike. نونەرێ هەردەمیە رووسیا لە نەتەوە نێگرتێ دەبێژە نابێدێ دانوستاندنên çareserkirina krîza Sûriyêde berjewendiyên gelê Kurd li berçav newnegertin. Vasîlê Nêbênziyan û nerê herdemê Rûsya li netewên yekgirtî ragihan pêwîst e li berçavgirtina maf û berjewendiyên Kurdan de danûstandinên çareserkirina krîza Sûriyê de cihê girîngiyê bin û di heman demê de Rûsya piştevaniya yekparçeyiya xaka Sûriyê dike. Nûnerê herdemê Rûsya di netewên yekgirtî de got ku Kurd beşekî girîngin de civaka Sûriyê de bêguman nabe berjewendiyên Kurdan werna piştguhkirin û pêwîst e li bercavgirtina maf û berjewendiyên Kurdan di çarçoveya Sûriyayeka yekgirtî de bê. Vasîlê tekez kir ku Rûsya piştevaniya yekparçeyî û serweriya Sûriyê dike û di heman demê de piştevaniyê li her nêzîkbûneka siyasî dike ku navbera pêkhatên Sûriyê de werê pêkanîn. Nûnerê Rûsya li netewên yekgirtî got ku pirsa Sûriye heta radeyekê hatiye çareserkirin ku behtira xaka Sûriye vegeriyaye bin kontrola rejêma Esed de û به تنه کریزا سوریه جروی سیاسی و به تمامی نهاتیه چاره سرکرن وسیله گوت کو تو کشا دریا لشکری و نه چاره سرکرن بلکو تبع کشان لسرمزا گوتو بجان و دیالوگ تینا چاره سرکرن و ده دما نهادا حاول تینا دان کو کریزا سوریه جروی سیاسی و وره چاره سرکرن دربار روجاوای کردستان به تایبەتی ناوچەیان ڕۆژهەڵاتی چەمە فەراتین و نەرێ هەردەمی رووسیا لە نەتەوەن یەکگرتی گوت و هینا کێشەیە ڕۆژهەڵاتی چەمە فەراتێ بێ تەمامی نەهاتیە چارەسەرکردن و یەک ئالی نەبوویە. نونەرێ رووسیا تەکەس کرد و پێویستە ئەو هێزن نەبرازیبوونا ڕژێمە ئەسەد دەرباسی ناڤا خاکە سووریە بوونە. ji Sûriye derkevin û got ku pirsa terorê li Sûriye hatiye ji navbirin lê hîna çareserkirina krîza Sûriye biriya çareseriyeka siyasî demjêre divê. Tevî hebûna hewlan ji bo durîstkirina nêzîkbûnê navbera enekesî û PYD de hîna tu amajeyên xuyan ji nêzîkbûnê nehatiye xuya kirin. PYD tu pêngav ji bo vê nêzîkbûnê neavêtine. Tevê ku Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriye pêşwazî li înisiyatîva Ferensî kir ku mebez ji durustbûna nêzîkbûnê navbera enekese û PYD de hîna PYD ne amadeye ber bi nêzîkbûnê vewerê û pêngavan bavêjê. Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriye berdewam dibêje ew amadenek û alîkar bin da ku înisiyatîva Ferensî bibe rastiyek li ser herdê. Pêwîst e PYD keş û hewaya goncaw dabîn bike û girtiyan siyasî yên Kurd ku di zîndanên wê de ne serbest berdê û rê bide ku ew fêsên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê wernevekirin. PYD heta weke nihat û amadeyî ji bo durustbûna nêzîkbûnê nîşan nedaye û tûlê diwanên zelal di vê derbarê de belav nekirine û hînagirtiyên siyasî yên Kurd de zîndanan dene ew jî di demekê de ku berdewam çekdar û malbatên çekdarên Daişê serbest berdide û herwiha hîna ofîsên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê girtîne. Pirsyara herî girin ku di nava xelkê Rojavayê Kurdistanê de belav bûye ew e ku gelo ji bo parastina berjewendiyên bilindiyên doza Kurdî li Rojavayê Kurdistanê PYD amade ji karê hevbeş ra gelo PYD wê karibe dev ji siyaseta xwe ya tek alî berdê.
بەرپرسیارن ئەنەکەسە دەبێژن هەپەیمانیان ناودەوڵەتیە و ئەمریکا سەرپەرشتیە ئەوەی دکێ دەبینێک و ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریە لاشێکی سەرەکەیە لەسەر عاردێ و گرانیاوەیە سیاسی هەیە و ڕۆڵەکەوەیە سەرەکە دە چارەسەرکردنا کریزێدا هەیە وەکە تێخویاکردنجی کوپەیەدە نکارێ بێ چەندێ قبول بکێ. دەیدەمە داویدە لە بنگەها هەپەیمانیە ناودەوڵەتی لە دژی داعشێ بەرپرسیارن هەپەیمانیە دووجاران جوین لەگەڵ بەرپرسیارن ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریە ئەنجامدان ئەوژی داکو نزیکبوونەکەی نابەرە پەیەدە و ئەنەکەسەدا دروست بکن و ڕەوش بەرەفدیتنە ڕێڤەبەریەکە هاف بەش ji بۆی ناوچەیە بچێ. اکادمینا کرد پروفیسور امید یازجی اوغلو که جه سال 2011 و لزانینگاه برلین و نیان دبیجه دو تویته که دبلاف کرد که امریکا و هفته ولاتندن و پشتوانی سرخبون کردستانی بکن اگر وره را کانتن. اکادمینا که کرد باکور کردستان دبیجه اگر دولت کردستان لا روشالات نوین وره راگهاندن هفته ولات و دان پیدان دولت کردستان بکه پشتی که لانجمن نونرین امریکا بریارک درچو که لگوری بریار امریکاوی لگل هفته ولاتن دندان پیدان بدولت کردستان لنتوان یگرتی بکه اگر ولی راگهاندن. اکادمیناس کرد پروفیسور امید یازجی اوغلو که جسال 2011 ولی زنینگاه برلین وانه دبیجه ده تویته که دبلاف کرد که امریکاوی پشتوانی سرخبون کردستان بکه اگر ولی راگهاندن. یازجی اوغلو راگهاند که امریکا روشالات نوین سیاست پشتوانی کرنا راگهاندن دولت کردستان یا سربخوا بجیدکیو. دیاره ما کردستان کاری سرخبون خورا بگهینه و امریکا پشتوانی بکه. هروها اکادمیناس کرد گوت که لگوری بریاره جه انجمن نونرین امریکا هاتیه درکرن. دیاره ما کردستان کاری سرخبون را بگهینه و امریکا دنتوان یگرتی داوی کم دولت به دان پیدان دولت کردستان بکه. یازجی گوت پشتی بریاره انجمن نونرین امریکا پیوسته چاوره حلوسته ترکیه وری کرنج بر ترکیه به تو اوایی که پشتوانی راگهاندن دولت کردستان ناکیو بر دوام ترکیه لدجی راگهاندن دولت کردستان رادوسته. امید یازجی تکس کرد که دولت نول روشالات نوین وری راگهاندن و ناوی کردستان بیو پایتختاوی و هولیر بیو امریکاوی ریل مطرسین ایرانی و عرب عراق لسر دولت کردستان بگری. اکادمیناس کرد هوشداری دا کردان و گوت پیوسته کرد به ارینی لگل بریاره امریکا تعامل بکنو دهمان دمیدجی و ارجواندین ترکیه لبرچاو بگرنو پیواندی اخواه لگل ترکیه تیک ندن. زنجير تقينا لباجار روجاوي كردستان بردوامن إيروجي تقينك لباجار بابي رودا جدرين راغاندين بلافكرن كو إيرو لباجار بابي روجاوي كردستان بومبايك چاندي بأوتومبيلكي لنزيك دبستان علي الكرست قياد انجام ده سي ولاتي برين داربون وجبون خوشخانه هاتنا وگهستن اروها جدرين راغاندين دانازانين كو إيرو ترمي ولاتيك بناوي محمود جمال لنزيك مفرقة الحدث هاتا ديتن بكو تهرغلي ورا بلافكرن. گروپک چکدار بناو فیلق الشام کو کنترولا گوند جالو یه بسر نافچه راجو و یکرنه ایرو آگر بدارستان و دارن فکین در دورا گوند بردان خلک گوند راستی زرر کمزن هاتن و بهزاران دارن زیتون کرز و دارن دارستانان شوتین پشترا آگر برفره بو بری خواه دا گوند خلالکا یه بسر نافچه بلبلی و اوه جارا دوامینه اف گروپ آگر بردده مالو ملکن خلک عفرینه بکو راستی سزا اولی پرسینه وره. سبا لجنيفيج بو پشتوانيا عفريني خو نشاندانك لهمبر درگه باراگها نتوين يگرتي تيلي دارخستن سروك كوماليا سرهلدان مصطفى هورو جبو اركيدازانين كو سبا لباجار جنيفي هر دور خصنن بناوي بلاتفورما ارمانج و كوماليا سرهلدان جبو درخصنا جروبين چكدار جا عفريني و راوستاندنا بن بيكرنان در حق ملتي كرد العفريني دي ورا يانجي خو نشاندانك دمجمير 2 تا 6 ايواري و ورا لدارخستن. شوطاندنا زوین چاندینی روجاوای کردستان بردوام دو جیب صدان دونم لهر دو باجار حسک و عمود هاتن شوطاندن جدرن خوجهی جهر دو باجار حسک و عمود جار کرا راگهاندن کو دوه پنشم لگوند مغلوجا یبسر حسک و لگوند رنگو یبسر عمود و صد و شست دونم
جزوی چاندنیه جوتکارن کرد هاتن اشوتاندن و کجدرن خوجهی دانزانین کو 20 دونم لگوند رنگو یبسر عمود و 140 دونم لگوند مغلوجه یبسر حسکه و هاتن اشوت ورزشین برهمن گنم و جهل روجاوای کردستان دست به کریا و جوتکار جی گازن اندکن کو نرخ یک چوال والا گهشتیا 1100 لیره سوری. شوتاندنا زوی و برهمان جالیه کی و کمبونا نرخ دست نشانکری جبو کرینا گنم و جه و تکلیفه این چاندن و برهم اینان جالیه کی دن و بار جوتکارن روجاوای کردستان گلکی گرانتر کریه. هفدمی بردوامی شوتاندنا برهمن جوتکارن کرد ریوبریا پارتیا یکتیا دموکراتیک پیاده نرخ چوالن والا گران کریه. کجبو هر چوالکی والا 1100 لیره سوری دست نشان کریه. ده برانبر ده رژیم تن 700 لیره سوری جبو یک چوالی دست نشان کریه. جوتکارک ده پرسه جبو چه پیاده نرخ 1 کیلوگرم موجه جنرخ که رژیم دست نشان کریه ارزانتر کریه. و ده همان دمه ده نرخ یک چوال والا جنرخ که رژیم دست نشان کریه گرانتر کریه. اف چند روزن چینینا برهمن جهو گنم لسوریه و نافچین روز آوای کردستان دست بگرنه. شوتاندنا زوی و برهمان جی هین بردوامه بیکو تچاره جیره بیدیدن. لگوری آمارن فرمی تانها بهتری 25,000 دونم زوی لنافچین جزیره روز آوای کردستان جبر شوات راستی زیان هاتیه. جه دست بیکرنا ورزه چینینه یه وی ساله و دیارده یا شوتاندنا زویان دست بیکریه و به هزاران زوی راستی زیانه هاتنه. جوتکار جی دنافبارا مترسیا شواته و کمبونا نرخ فروشتنا برهمان و تکلیفین بلند وندایی مانه. لروجاوای کردستان جه دستپیکا شورشا سوری و حتانها به 100,000 کرد جه نافچین خواه برف ولاتین جیران و اروپای کوچ بربونه. لهرما کردستان جی بهتری 250,000 پنابرین سوری هنه. روجاوای کردستان و سوریه جی دستپیکا کریزی و تانها به 100,000 کرد جی نافچین خواه برف ولاتین جیران و اروپای و کوچ بربونه. لهرما کردستان جی بهتری 250,000 پنابرین سوری هنه. لگوری آمار نتوین یک گرتی که لهرما کردستان 250,000 پنابرین سوری دمینن. رژه 61 جسادی جوان پنابران جنافچه جزیره روجاوای کردستانه. آنگو در دورا 155,000 پنابری. اوجی لگوری جه کله دمینن به وی شویه. لحولیر 29 جسادی آنگو 73,564 پنابر. لدهوکه 27 جسادی آنگو 68,491 پنابر. لسلیمانیه 4.9 جسدی آنگو 12,429 پنابر. رژه 25.4 جسدی جوان پنابران به سر پاریزگاه حلبه بنه. آنگو پرانی وان جعفرین و کوبانی و بابینه واتا در دورا 64,431 پنابری. اوجی لگوری جه کولید مینن بویشویه. لحولیره 15.3 جسدی آنگو 38,811 پنابر. لدهوکه 3.1 جسدی آنگو 7,863 پنابر. لسلیمانی جی 7 جسدی آنگو 17,757 پنابر. جبیلی وی هجمارا کل هرما کردستان دمینن به 100,000 جی کردن روجاوای کردستان لترکیه، لبنان و ولاتن اروپای جی دمینن. بخورا مترسیا بجی کرنا گوهرتنه که دیموگرافی لنافچین روجاوای کردستان درکتیه هوله. کوچبریا به 100,000 جی کردن سوریه ودگره گلک سدمان. جوانجی لشکریا نچاریا پیده، لشکریا نچاریا رژیم، آستنگین سیاسی و گرتن و رواندن و فشار جالی دستلات داران و مینا پیده و رژیم و رخصنا داعش هروها گروپین چکدار. روشا آبوری، روشا خوندن زانینگه هویا بلند هروها گلک سدمن دنجی. لروجاوای کردستان و سوریه رژه کردان به براوردی به بریا 2011 گلکی کم بویه و گهشتی آستکه مترسیدار. کو ایرو باجار و باجارو کن روجاوای کردستان کرد ایدی وکه کمینه تنه دیتن.
بله تماشاوان هجا لسر بردوامیا پیلا پنابریه جروشاوای کردستان می بهتر و بابته لگل میوانه ما برز جدعان علی اندام نوناراتیا هرما کردستان یا انجمن نشمانیا کرد سوریه گفتگو بکن نهاجی لسیدیو مر آمده برز دنباش اگر جه آماران دست بکن وکون هاد راپورت آمد هات به صدای هزاران جه ولاتین روشاوای کردستان کوچبری ولاتین جیران و اروپا بونه لهرما کردستان تنه 250,000 پنابرین سوری هنه از خواستم دست بکت بحثه بيوا چیه چرا ابو یاره بله کرم اماد بيجم پنابری موضوعك جهانيه مثلا جهانيه دبيجن اماري ناف دولتي دبيجن 65 مليون پنابر هند ناف جهاني بتبايده امجي ام وك كرد ووك سوريا بتبايي سدمي وي ادبيجم يعني زيدي بابتك يتيد هنا سدمن هنا سورينا جبرجو ام سورينا سدمن هنا جبرجو ام كردن سدمن هنا جبر روشا د فري كردي د درباس دبيو د سهلاتا گوچي بوي و سدمك نسبك توزكي كيمجي جبري دا خلق دخوازن يعني د سري خورتا د هيا گو الأوروبا جيانا خضر باسكن هاجر ريها بي هاجر مجالها بي يعني أونا إما بيجم سدمي سوري نيفي ملتي سوري بو پنابرو بو أوارا يعني جدرفنا يعني جهة خلقيانا چونا محافظاتنا دي أونا بونا جبر شورش دست بيكر جبر دستورداني ناف دولتي چيبون هرمي چيبون گروپي جاكدار چيبون شر الحمدرا چيبو كوچبري تشتكي دبي نورمال دوقتي جو روشا آرامي خراب بيد ولاتكي دا ملت مجبورة خبدي آليكي جناب آقر وجناب توب وتونجة بشار الأسد رجيمة بشار بطيارة برميل تابيتن سر خلقي خوا دردورا شامي خراب كرن حمص خراب وحلب خراب وإدلب آنها شر بردوامتي دا حما خراب دير زور ورقاونا أب جالية رجيمة بشار جالية ديبا حتى جروبي جقدار هريكي هاتنا ديار كرن وجبهة النصرة تشيبو تندرا وتشيبون وإرهاب خراب هات تيرول هات درباسي سوري بو حتى قها قناغا داعش جي سدمك سر قلكي مظن بوغو پنابر زحبون اما اموكا كرد الدبرة الهرمين كردي عفرين وكوباني وجزيرة جغيري سدم سوريا ايغو جبرغو ام سورينا جغيري جو داعش جهاد اما سدمنا نافخوي اما هبون كردي هبون جبر دستلاتا قول الدبري كردي تشيبو بوكالتش بشار الأسد رجيمة بشار استلام كر بريار وكرياري خراب وقلكي تند بملترة يعني دان أو كر تعاملها وقلكي خرابو روشا آبوري خرابو روشا خوندنا زاروكا حمقنا غادا خرابو ابتدائي واعدادي وثانوي وحتى جامعات خرابو ملت تشتكي البيشاو او لشكريانا نجار او برياريغو استاندن لشكريانا نجار دفيت يان الجنب هيديجي هرب ببي لشكر ببي عسكر وراجي تفنجي مثلا جارك كرنا نهي جارك كرنا صالة وهناك دشنو نما بقرن آلية يبكي واسايشون زمشة صد زيدي صنفك الجمعة هيا إيجو وادخنا بنجاكيد يعني إما وك خورتي ما يكرد استهداف بون ببي نقطة لشكريانا جار أم بيجن بلا خوش قاصرة فكا قاصرة شخو بردوام دبن إيجو كيمي حجدة صالي بس حجدها دست نشان كرن حتى سهو ده صال آن 3 صالة أفن جينجو خورتي قوت هيفي وأمديل سروانة يعني دفي خوندنا خو تمام بكن ويان دفي ملتي خو خودي بكن يان دفي ببنا خودي صنعته أبنا أفحمه بونا أرمانج بالنسبة سياستها بهيادي جبر فيكي بازدانا زيدة شي بو دناف
طبقه خورتاده باش بريز جدعان تقول جبر تكتشونا روشا سوريا بقشتيه قال ام بحث كان بقشتيه ام باخذن دسبيكا شورشا سوريا هركس دزانه شر بردوام بو توباران بومباران كرن لسر يجي لدجي سيفيل عند خاطر ارمان كرن لانها بتشكي روش ارام بويا جيجير بويا شاركين بويا رخصنا داعش هاتيا جنابرن جبرتش بشتي درباسبونا حي صاله وكو ما قوت وتجي امجه بيكر نها او بنابرن سوري بقشتي وين رجاوي كردستاني بتايبتي چه وناگرن سر مال و ملکن بله هگر ام تماشاکن مثلا روشا ادیست بيجم لهرمين كردي عفرين انها وضع كوي تايبت هيا يعني ام نكارن هاگلك تفيولو تفيغو وضع وي تايبت جي هيا داگیر کرنا دبن دسته داگیر کرنا دولتا ترکی ده و گروپ چکداری خراب و تندره و پیس و ایگو على اساس جيش الحر وعلى جروب جوانا عايده معارضين و جروب نظام دزن و كاكي چيكرنا المهم دبن ريفابريا و سرپرشتيا تركارا كار دكنو بواب كارتين يعني تفلي ولو انها ام مقارنه بكن اف تشتكي قلكي مهمه رجا فقرا خلكي العفرينه حتى النهار برغم خرابي برغم احتلال برغم تندروي قولوي دري وروجانا املاكي خلكي وخلكي اشكنجه دكن واد كوجند زندان هذا واستنجيا تشيتكن البيشيا فقرا واناجي تبلي ولو رجا فقري دبيجن نيزيكي صدي نقباش يستيو حفتي خلكي فقريانا سرزبي وعرضي خو ملكي خو العفرينه لكوباني دستلات باش داعش بشتي شري داعش دستلات ابيديه وكرد وإدفرنا منطقينا فقرا رجا فقرا خلكي كوباني براي ماي كوباني اهلي ماي كوباني فقرنا سر مالي خو ملك وعرضي خو نسبه وانا رجاوا قال لك كيم ترجع عفريني جمع اوجه برسياري كم مزنه اج دستلات برسيار دبي نجم برسيار دبي ابنا چرا خلکه کرد نکارن فقرن بر فبريا كردي چرا وچرا الويدر احتلال دولتا تركيا وتندرون وكسي خراب وچكداري بيسن ودزن وحمد شتي خراب دكن الويدر هاجر الريل بيشيا ونوي قرتن فيديش اليكي فريل بيشيا پنبري عفرينه دغري ورجما بشار اليكي واستنگيا چه دكي وتركيا جي استنگيا چه دكي اف جروب چكدار جي استنگيا تفيولو وقر الويدري بهتره وك رجال نسبه يعني اف نقطه دي خويا كرن ونشاندان ريفابريا پيدي ال دستلاتا سر كردستانا سوريا ريفابريكا قلكي بشاشتي قلكي بخرابي قلكي نبخزم ابدا ندخزمتا ملتي كردو دفرا كردي دا ريفابريا بكارتيني مطرسيال جم ملتي كرد شيبويا جريفابريا پيدي سدمك سركيا اگو نکارن پنبر وگرن و نافکرن حتى نها بفيرن جارسري افريب آلية سياسية خاصة حتى بله آلية سياسي بردوام دفي ضغط ببي البيادي افرنجي وشيوي ريفابريا وريقو هرتن اف بريا بتايبتيجي اخوندنه و لشکریانه چار چکداریه به ایگو خلکیت بن بزوره دبنا چکداری يعني اف هر دو بریار سرکا دوی راوستن و ریوبری بشیوه و ایگو نها دبی تک آلی و پیاده بتنا خوا وک برجواندی پارتیکا خوا بتنه بکارتینه اف رنگ غلطه و تجاره خدمتا ملت کرد ناکه دیموغرافیا هرم کردی هاتیه گوهرتن در راپورا ورد جهات خویا کرن رجا کردا دورا کردی دا کم بویا تفیگو بری نها حتى نها خلق دس نشانت كان عرب وفلا وخريستيان ورجيما بشار حمجي دبيجن ابا دبري كردينا يعني برسك برها يعني در انجام بنابريه اللي صار عرديوت بيشاروجي دا ويتشبل بقولنا ريناتا اما ادبيجن گريدايا بروشا سوري بتفايفا جارسريا سياسي دروشا سوري بتفاي دا تشيبه اوجي گريدايا دستي ناف دولتي دا برياري ناف دولتي دا دولتين زلهيز وقورا ويو ان اتحاد اوروبي دولتي هرمي اي دا سورداني وخدي فشارن روشا سوري دا
او دوی اتفاق و تفاهم دناواده چه ببه بریار ناودولتی هاتنا ستاندن بتایبت 22 پنجویک بیانا جنیفا یکی آگو دست نشان دکه چاو چارەسەری چێ دەبێت چ قوناغا دەرباس دەبێ هەمە دیارە و دەست نیشان کردیە و حتانی بە مهلەت ژی ئەڤا ساڵ و نیڤەکە و ئەڤنا دو ساڵە و ئەڤنا ئەوە هەمە بە دەستێن دەولەتا بەگرێدایە ئێمە زێدەی تااقەتامەیە زێدەی تااقەتە تەفگەرا سیاسیا کوردیە لێ تشتا گۆگەرەکە ناو لەپێمە دەبێ و ئەمکارە بن بە هەفتورە بکن دڕەحەتی کێ جادا کوردی چێکن و ناو تەفگەرا سیاسی دەچێکن و بدنە خویاکردن و نیشاندان ئەنۆ ملەتێ کورد دکارێ خوڕێڤە ببێ بە شێوەیەکی بەرجەوەندیە ملەتێ خۆ بەرچاو بکێ ینی ئەمکارن ئێگۆ هەلوەستا کوردی ببێیەک یەکڕێزیە هەلوەستێ یەکڕێزیە داخوازێ یەکڕێزیە پرۆژا کوردی دەبێت سەر وێنا تیفاق چێ ببێ حتا گۆ ئەمکارە بن دڕەحەتیە چێ بکەن و گاوا باێژن چاوە پەنەبەر دڕەحەت ببن ڤەگەرن بڤی ڕەنگێ گۆ پەیەدێ بڕێڤە دەبێ و بەرجەوەندیە پارتیا خۆ تەنێ بەرچاو دکێ و هیچ بەرجەوەندیە مەرەت ئاناوە بەحث دکرد زەڤیە گۆتێنە شەوتاندن و سعرا گەنم و کڕینا گەنم و جا و فرۆتنا چوالێ ڤالە ئێگۆش بۆی خەڵک موسمێ خۆڕاکی ئەو نابکێ دیارە بێ بچ ڕەنگی تەعاملێ بمەلەت ڕە دکن وەکە و ڕەنگێ گۆ معاملێ دکن بە خەلکێرە ترمبێلەک هەبێ دەبێت دنەمرێوێ بن دەڤەرا درێڤەبەریا پەیەدێدا نەمرەکە حکوومەتێ ڕژێما بەشار و نەمرەکە پەیەدێ شەهادا ئاژۆتنا ترمبێلە دەبێت شەهادە بتەڕە بن باشە سەرتا دەبێت دباجە بن یا حکوومەتی هەیە و پەیەدێ هەیە تەژیەکی عەفو ناکەن تەژیەکی ئەف زەحمەتیە بۆ يعني دكارم بيجي انه مطرسيه پنابریه یا کو حتان ها بردوام لسر عرض روجاوای کردستانی دست بکریه یعنی زنگله مطرسیه لی دایا بله وی رنگی پیاده لی وگرکی چه نکی و بلز نبیجی بکا از چاوا کاربم در راحتیه چه بکم گو خلق وگره پنابره گول کردستانه ابنا آماد یعنی 24 ساعت عدد کارن وگرن هگر خوشیه ببینن هگر امانه ببینن هەگەر کاربن ئازاد بن ئاخەفتنێ خۆدا چالاکییا خوا و تەفکیرا خۆیان سیاسیدا هەگەر نەدۆر پێچکری بن و هەگەر نەدبن گەفا گرتنێ دەبن نەدبن گەفا لەشکریان نەچار دەبن و بێگۆمان ڤەگەرنە نسبەک مەزن وێ بزوو ڤەگەرن بلەس ڤەگەرنە سەر ملک و مالێ خۆ گوندێ خۆ و باژارێ خوا حتا بڤی ڕەنگیە زەحمەتییا چێتکن ناخوازن کەس ڤەگەرێ ئەوژی مەترسیکە مەزن چێت کرد سەر پێشە ڕۆژە ملەتێ کورد و مافێ کورد سووریادا ملەتێ سووری بتەڤایی جهێ خۆ پێکهاتیە سووری بتەڤایی دخوازن سووریا نو دە جێ خۆ ببینن بە شریکاتیا سیاسی شریکاتیا حکومداریە دەستنیشانکردنا دەستورەکە نو بێ چاوە ینی شریک بن vê destûrê çê bikin ême em tenê bi heve mijûl bûne peyedê bercewendiyê xwe dibin dirûşma umma demokratiye û biratiya gelan de maya devera me dörpêç kiriye tevgera siyasî dörpêç kiriye heta nînha alesas destpêşxerî hene û alesas xêrxwaz hene û alesas dewlet vextê dikin mixabin heta nînha tigavê baş neavêt ne got di rehetiyê çê bikin û xelkê me bifikirin bi vegera peneberiyê xelas bibin. Mêvanê me birêz Cedan Alî endamê nû neratiya Herêma Kurdistanê ya enekesê zor spas ji bo emanebûnê te. Spas. Bo yekem car du Kurd li ser lîsteya du partiyên cuda bûne endamên Perlemanê Danîmarkê. Li gorî ku hatiya ragihandin Helîma Okoz û Lars Aslan ku xelkê Bakurê Kurdistanê ne di dawîn hilbijartinên Perlemanê Danîmark bûne endamê Perlemana wî welatî. Helîma Okoz li ser lîsteya Partiya Sosyalîst û Lara Aslan li ser lîsteya Partiya Sosyalîsta Demokrat hatibûn berbijêrkirin bûne endamê Perlemanê Welatê Danîmark. Artêşa Tirkiye di şandina karwanên xwe yên leşkerî de bo navxaka Sûriye berdewame ya herî dawî jî karwana ku ji 20 û yek alavên leşkeriyên Tirkî pêk dihat derbasî Bakurê gundewarê Hemayê kir. Jêderên Xwecehî ji nava gundewarê Hemayê ragihandin ku doh artêşa Tirkiye karwaneke leşkerî nû diriya dergehê Kefir Losîn derbasî xaka Sûriye kir li xala çavdêriyê li navçeya Morik li gundewarê Hemayê bicih bû.
همان جدران دانازانین کو بریا درو جانجی ترکیه کاروانک لشکری کو جه هجمارک زیری پوش اتومبیل لشکری پیک دهات لخالا چاودیریه لنافچه شیرمغار گوندوار حمایه هاته بجه کرن. برپرسکی روسی پلبلند اشکره کرد که بریار دروژم بیده جوینک درباری سوریه لقدسه وره انجام دان و گوت نوچه درباری پیشکش کرنا امریکا جگری بسته کره با روسیه درباری سوریه جراستی دوره و او یک بگود گوتان بناف کرد. بشتی که روزنامه شرق الاوسط لسرزار جدرین روز آوایی بلاف کربو که لقدسه و جوینک سی آلینا وره روسیه و امریکا و اسرائیل ده درباری سوریه وره انجام دان. روسیا دبیجه امریکا تو گریبستان درباری سوریه پیشکشی روسیا ناکه. سرگی فرشینین جگری وزیر دربی روسیه جاجان ساریانوویستیا روسی را اشکره کرد که دجوینا سی آلی دایا کو بریاره لقدسی وره انجام دان اجبو گنگ شکرنا روشا سوریه روسیا تو گریبستان لگل امریکا و اسرائیل درباری سوریه گوتو بیجناکه و او آگربست درباری سوریه به گوتان بناف کرد. اروها فرشینین جه همان اجانسی را اشکره کرد که ولاتی وی به همو کارین خوکار دکه لسر وگره اولهی و آرامیه لتوایا سوریه هردم روسیا دخوازا یک پرچه خاکا سوریه دکه. روژا یکشم آبوری روزنامه شرق الاوسط لسر زار جدرن روش آوایی بلاف کربو که بریارد روژن بیده لقدسه سروکی انجمن اولهیان تاوی یا امریکی جان بولتون نگل هر دو هفشان خوین روسی نیکولای پاتروشیف و یا اسرائیلی میئر بنشبت بجوه. تاکو دوسیا سوریه به تایبتی پیش روژا هبونا ایران لی سوریه گوتو بیش بکن. همان روزنامه دازانین که دوی جوینا سی آلی داوی امریکا گریبسته که درباری سوریه پیشکشی روسیه بکه کل برانبر و گریبسته پیویست روسیه تدابیر پیویست درباری رولا ایران لی سوریه و لاواسکرنا رولا لشکری اروها پروسه سیاسی لی سوریه مین آواکرنا کمیته دستوری سوریه و جیبجی کرنا بریارا انجمن اولهیان اف دولتی 2254 یا گریدای براوستاندن اشتر لی سوریه و گشتم به چارەسەری که سیاسی بۆ بزاوی آنینا کریزا سوریه بستینه. روزنامه شرق الاوسط لسرزار همان جدرن دیپلماسی دابو خیا کرن که او جوین دبن ناونیشانا گنگشکرنا اولهیا هریمی لروشالات ناوین وره انجام دان و گوت انجام دانا وی جوینه لسر دخوازا ولادیمیر پوتین سروک روسیه و دونالد ترامپ سروک امریکایی بو. حالت المانیا تو پنابرین سوری تا داویا سال 2019 جبو سوریه و ناگرینه و ده هفتیا بیده ده بریاره که فرمید و درباری داوره درخستن. ولات المانیا تو پنابرین سوریه تا داویا سال 2019 جبو سوریه و ناگرینه. آژانس نوچه‌انین آلمانی بلاف کنه که وزیر نافخوا ین ولایت آلمانیا لسر درشکنا ماوی راوستاندنا درکنا پنابرین سوریه و گراندنا وان بو سوریه تا داویا 2019 لاف کنه. او یک وکه بریاره که فرمی ده هفتیا بیده وره راگهاندن. وزارت دروی آلمانیا در راپورت که خواه یا برد روشا سوریه بخرابی بناف کر نخواستم جبو وان کسین که ودگرن ولات خواه. در راپورت ده هاتیه که کسین ودگرن سوریه راستی گرتنا هوانه دین. 6 ولایت آلمانیا بنیازن هفپیچه که به بریاره را درخینه که تیدا دوباره خواندنک لپنابرین سوریه بشیوه که جدا وره کرن نخواستم لوان پنابرین سوریه ین که اعتراف برژیم اسد دکن یان لوان پنابرین که سردان سوریه دکن او کسانه لدروی بریار راوستاندنا درکنه ورن برچاف گرتن جبر که جیان وان لسوریه ند مطرسیه ده هر وها سی ولایت اندن ین آلمانیا جی ده کنگره وزیر نافخواه ین آلمانیا ده برچلا بوری ده ابنرین لخوا گرتو بونو راگهاند بون حکومت ولایت آلمانیا بگشتی داخوازا جدا کرنا پنابرین سوریه لگوری روش و تاوان و تومتبار کرنا هر پنابره کی دکن و دوباره خواندنک لگوری روش هر پنابری وره کرن. واشنطن بریار دایه که ایدی پیشوازی لبلافروان ترکیه لامریکا راهینانی دکن ناکه اجانسا رویتر زیانو چیان سرزار دوبر پرسیارین امریکی بلاف کرد. که امریکا بریارستاندیه ایدی امریکا مشق راهینانی به بلافروان ترکیه ناکه او جیجبر که ترکیه رجده لسر کرینا سیستم موشکن برابانی S-400 جی روسیه. اروها اجانسا رویترز دازانین که امریکا و مشق راهینانی به بلافروان ترکیه بکه اگر ترکیه جی کرینا موشکن S-400 وکشه.
فرنسا پێشنیارە ئاواکردنا دادگەهێکە ناودەوڵەتی لە عێراقê dike ew jî ta ku çekdarên Daişeyên biyanî werne dadgehkirin. Nîkol Bîlobî wezîra dada Fransa ragihand ku welatê wê pêşniyara avakirina dadgeheke navdewletî li Iraqê pêşkêşî welatên Rojavayî kiriye. Ew jî ta ku çekdarên Daişê werne dadgehkirin. Herha wezîra dada Fransa got ku rasta astangê li pêşiya avakirina vê dadgehê heye lê pêwîst e were avakirin. درهینەرێکە کورد bi Kurd filmekî bi navê Newrozê beşdarî festîvaleke cîhanî bû derhîner û rojnamavan bi navê Robîn Berazî bi filmê xwe yê bi navê Newrozê bi mûzîk û dîlanên folklorî Kurdî beşdarî festîvala cîhanê li bajarê Kolin bû. Ew film ji aliyê rêveberiya festîvalê ve bêgermî hate pêşwazîkirin û kêfxweşiya xwe derbirand. Weke rêzgirtinekê ji giyanê lîstikvanê Kurdiyê topapêre li kampa Qoştepeya penaberên Rojavayê Kurdistanê doh êvarî du tîmên topapê ku lîstikvanên wê jêr 35 salin maçeke rêzgirtinê wekû şanaziyekê ji giyanê lîstikvanê topapê Xalid Tahir ku roja duşema borî di encama krîza dil de koça dawî kir di encam de Xalid Tahir 41 salî bû xêzandara bavê sê zarokan e û cihê xwe di tîma dêrika Hemkoya topapê de girt û beşdarî di geleke xulên topapê de kiriye xelkê dêrika Rojavayê Kurdistanê. مباراة كرنفالي مشاكل عمالقة قوشتبا اختياره عمالقة مباراة كرنفالي وسرحي بو باعتباره وجي لعبة كمي رياضي بو مخضرم بو سباسيا شبابات كنو سباسيا إدارة ملعبة يجدكن وبين رحمة خودي ليبه ساعتا هردو فريقا خوش فريقي مي عمالقة قوشتبا مبارك ما تشكرش بو تكريم جبو هفالي كما رحمة خودي ليبه بري تشر روجا جلطة ليدا خالد رحمة خودي ليبه جنام ندبو مرب قوكيد ليست ومسباستيا إدارة ملعبت كن وشباب خود كن هفالي كما بو تكريمك مبارك شكر ودي هالوش بولو يعني ذكرائي مع حدانية ورحمة خودي ليبه خودي عفوك إن شاء الله بيجا أنا جي دورية كما خورتها هي نوا كامبيتا او جي هوالي كما بو دوي روجا رمضان دا دوي عبيد جني دا رحمه خدي لي بخدي عفوكي ما ذكرى سنوياوي شكريه ما دوريك شكريه وصبي ان شاء الله مباراه نهائيه سرنا بيد لوبان وشو لعبك بجنوا مدى مدى شيء يعني قال لك امبيد اسرن ومدوري شيء كم سرنا بيوا تش شهيد بي بيش مرقبه ولا شو لعبك جناب دستمت شيء نام كيتش كيمت شيء كامبيدا ام دوري سرنا بي شيء كن برای بیداوی هاتین اجاره کردن می سرنو چند بیراوت بینن. لباجر کوبانی روجاوای کردستان مالباتین گرتیان داخوازا دیارکرنا چارانویسا گرتیان خودی کن. جیمز جفری شانده امریکای تایبتش بو سوریه دبیجه. آرمانجین امریکا و ترکیه جو آواکرنا نافچه آرام لروشالات چند مفارات جهف جودانه. واسیلی نبین زیانون ری هردمی روسیا لنتوانی گرتی را گهاند به استمافین کردان ده چارچوبه سوریای که گرتی ده لبر چاواره گرتن. اکادمی ناسی کرد امید یاز جوغلو را گهاند و امریکا و هفته ولاتین دی و پشتوانی سرخوبونا کردستان بکن اگر وره را گهاندن. بولتنا تایبت بر روجاوای کردستان و سوریه جواره هاته پیشکش کردن حتی بولتنا کدم بمینند خیر و خوشیه.